Akamenamutwe TV channel ikugezaho amakuru agiye atandukanye aba avuga ku rugamba rubera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi tariki 21 ukwezi kwa 11 2023 wagize neza kuba uri hano kuri Akamenamutwe TV. Ni intambara rero ikomeye cyane, mukunzi wa Akamenamutwe TV, ni intambara ikomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe bafatikanyije kurwanya M23 zatangiye kumirwa, zatangiye kuraguza zivuga ati se uyu muzimu turamuraguriza hehe, turamutereka hehe, nyuma yuko FARDC ibisasu yarasaga kuri M23 bya Sukhoi. Izi nyeshyamba zamaze kubona uburyo zizajya zibipfubiriza mu kirere bitaragwa ku butaka, bitaragera ku baturage. Ibi rero byabaye mu mirwano yabaye, haba imirwano yo ku cyumweru ubwo Sukhoi yageragezaga kurasa ubugira kane ibisasu byayo bipfuba bitaragera ku butaka. FARDC yabuze ayimira nayo icira nyuma yuko ibuze uko ihagarika ibisasu by'indege za Sukhoi. Ubwo rero M23 bayirasagaho ibisasu yabizimirije mu kirere. Ariko nanone muri press conference ubwo twabazaga Majoro Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, ati se ko baba bakomeje kubarashisha indege, ati nibyo ni bombardement aveugle, kurasa buhumyi, urasa utareba, rimwe na rimwe bakarasa mu baturage, atari ko byihorere, twamaze kwibonera umuti, twamaze kubishyiraho iherezo. Ariko nanone ku munsi w'ejo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abafatikanyije n'abarundi bashize ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro biri ahitwa Ruhonga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu rwego rwo gukumira ko inyeshyamba ze mu 23 zakinjira mu mujyi wa Sake. Agace ka Ruhonga kari mu birometero 7 ujya mu mujyi wa Sake. Birumvikana kugeza ubu rero M23 izi nyeshyamba zikaba zikambitse mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Sake. Urumva ko ari birometero 25 uva Sake werekeza Igoma. Bivuze ko rero inyeshyamba ziri kurya isataburenge uyu mujyi wa Sake. Amashusho ubona kuri kamera ni nyuma yuko inyeshyamba za M23 zigaruriye ahitwa Karenga, zigahita zinahazana inka. Birumvikana basanze ibikuyu bimeze neza, ubwatsi butoshye. Urabona aho ngaho ni amashusho agaragaza uburyo inka ziri kugenda zinyura mu bwatsi zirya ubwatsi. Ubona ko ari ibintu bishimishije abashumba. Kandi nanone amakuru akavuga ko agace M23 iri gufata, iri guhita ishyiraho ubutegetsi. Ikindi kandi icyo wamenya nuko haba abashefu, birumvikana muri za lokalite zitandukanye no muri groupement zitandukanye, aho M23 iri kugenda ifata igashyiraho abashefu. Andi makuru hari nuko Wazalendo basubiranyemo bararasana cyane kabisa, bararasana, bapfaga ibiryo. Birumvikana bahitamo rero kwambura bagenzi babo ubuzima, barasana bapfa ibiryo. Ariko nanone andi makuru akavuga ko mu gace ka Gicanga umutwe mu 23 watangiye gukora imihanda, gusana imihanda hariya za Kirorirwe. Ubona ko ngo batangiye batangira gukora ibikorwa remezo bigenda bifitiye abaturage akamaro. Ni mu gihe Bwiza aho bafatiye Karenga, ubona ko umutekano wagarutse muri kariya gace cyane nyuma yo kwirukana abarwanyi ba FDLR FARDC hariya muri Bwiza. Ubona ko biyongeyeho bashaka kugera Ruhonga, bava Ruhonga
berekeza mu mujyi wa Sake. Birumvikana rero ko ari intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu baribaza ngo iyi mirwano izarangira gute, ariko nanone bakavuga ko umujyi wa Sake nuramuka ufashwe Goma bazaba bamaze kuba bayifata. Ariko ibirindiro by'izi nyeshyamba bakavuga ko ntago baca hariya muri teritwari ya ntago baca Kibumba, kubera ko ngo ingabo za leta ndetse na MONUSCO ariho zashyize ibirindiro cyane. Ariko ahantu hitwa Ruhonga ibirindiro by'ingabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo ngo bakaba bahashyize ibitwaro bikomeye cyane, mu kurinda uyu mujyi wa Sake. Ni ugutegereza tukareba rero uko iyi mirwano igomba kurangira. Ariko nanone Bertrand Bisimwa aravuga ati twebwe ntabwo dushaka imirwano, cyo dushyize imbere n'ibiganiro. Tshisekedi akavuga ati ntabwo twebwe nta mwanya na mutoya dufite wo kuba twanegosiya n'ibyihebe. Ariko inyeshyamba M23 ikerekana ko ifite imbaraga zirenze iza leta bijyanye n'ibitwaro, bijyanye na cortege M23 yerekanye. Ariko abantu bakibaza ngo koko iyi ntambara izarangira gute, ko ahantu hose M23 irwanira na leta, ngo leta ibona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Twitwa Akamenamutwe TV, kora subscribe, ukore share, ushyireho na comment, haba izitunenga haba izitumutiva, byose turabikusanya tugakuramo ikintu gifatika cyane rero kuri izo update. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba mu gihe twongera gushyiraho indi update. Mumeze neza? Ubu niki usiga irange? Abaturage baraza bakubakisha neza, ibintu byose bimeze neza. Aha duhagaze bahita he? Mu Karambo. Ariko ubwo uyu ni umujyi wose wa Bunagana. Mubanye gute n'intare za Sarambwe M23? Abana bariga, byose bimeze neza. Ubu ugiye gucaginga aha, kubona umuriro biroroshye. Mukoresha iki? Mukoresha groupe. None se hariya bakora iki? Hariya boza amapiki. Hariya niho bogereza amamoto. Ubona ko nuko nguko bimeze. Abaturage mu mujyi wa Bunagana bameze neza, bishimiye kuba muri uyu mujyi. Bakubwira ko ibijyanye n'intambara muyumviye kuri mwebwe. Ahangaha iby'intambara byararangiye. Aha, okay. Worora umujyi, ndagira ngo ngubatembereze. Ndagira mbatembereze umujyi. Hakurya ku misozi uba ubona ni amadifensi, uburyo haba hacungiwe umutekano uyu mujyi, uburyo ibikorwa bikorwa bigiye bitandukanye. Ariko nanone n'uburyo abaturage baba bakora ibikorwa byabo. Mbere utetse iki? Mwiriwe, utetse iki? Mere mumeze neza? Aka ni agafiriti ugatekeye. Ubu sifiri hari yahiye ufite ifiriti ugurisha gute? Aha, mere kuba tubasanze muri centre ya Bunagana, abantu bababwira ko amahoro ameze gute? Nk'abatari hano Bunagana wenda hari ukundi babivuga, mwebwe mubayeho gute Bunagana? Mufite umutekano, mubayeho neza? Ibikorwa byawe umunsi ku munsi biragenda? Na nijoro ushatse wakora? Aha, urakoze cyane. Abantu turagenda tubereka uburyo ibikorwa muri centre ya Bunagana. Ubona ko ibikorwa byagarutse, abamotari baroza amamoto yabo. Muri abanamba hano babyita gute? Muri gukoresha iriya mashini niyo ibafasha koza moto? Iriya mashini yitwa iri kubafasha?
yitwa King Max. Aha. Boza amamoto bakoresheje amamashini ahangaha muri centre ya Bunagana. Mugerageze mugende mureba izi image zo muri uyu mujyi wa Bunagana. Niho turi gutembera umujyi wa Bunagana, tugenda tureba uko amakitivite, uko ibikorwa, uko abaturage babayeho muri uyu mujyi wa Bunagana. Ubwo rero komeza ubane natwe ahangaha mu mujyi wa Bunagana.